Pozdrav svima, ja sam Daniel sa kanala Školske ulice. Danas gledate prvi tutorial na ovom kanalu. Radit ćemo za početak nešto jako jednostavno. Pokazat ću vam kako da skinete video ili mp3 format YouTube klipa. Počet ćemo tako što ćemo da otvorimo YouTube i, na primjer, tražiti neku pesmu. Evo sam mogao ga ovdje. Sljedeća stvar, morate da kopirate ovaj link ovdje, desni klik, kopiraj, ili desni klik, copy. Onda, idemo na ovaj sajt, YouTube mp3. Jednostavno, samo idemo desni klik i nalepi, to jest paste. Idemo convert i download. I samo save i to je to. To bi bilo to. Sljedeći deo, kako skinuti video format. Evo, na primjer, otići ćemo na YouTube i ući ćemo u neku seriju, na primjer. Zato što one traju dugo i u video formatu su. Jer nije to kao pesma da samo slušate, već morate i vizualno. Idemo copy, isto uradite, samo što je sajt drugačiji. On se zove Online Converter V3. Idemo convert now. Iskopiramo link. Idemo na lepi. Idemo ovdje, ovo nas interesuje, video format. I sad, uglavnom, to je sve u suštini isto. Ali ja preferiram mp4. I onda idemo samo convert. I sad čekamo malo da ga ono prebaci u taj format. Što je na ovom sajtu jako brzo i zato sam i odabrao ovaj sajt. I to kada se završi, samo idemo download i idemo save i to je to. I to su bili neki od načina koje ja preferiram za skidanje video materijala sa YouTube-a. Toliko od nas, pozdrav za sljedeći klip.